Vlog! Litaw. Apay day talistaam. Itay pay amat-matmatam Laglagi pakman dagitay gagayam ko asinagutak edi nagkasangay dananang. Ay nalito. Agsaysayang ka lang iti kwarta iti dayta nga aramidam. Tunggal adag kasangay nga mamam. Sagutam. Nanang aramidak ti kastoy. Tapno inton siyak matiag kasangay. Wenno agkalaysa. Di sakto mati sagutan dagiti sinagutak. Anya. Patsyak nanang. Adun to mati agirigalo kanyak. Tadumot ten dagiti sinagutak. Ay, no inggatang mo kuma iti baro apantalon mo dagiti igat-gatang mo iti sagsagaw. Ada kumamot baro apantalon mo ita. Uray sa anak pa gumatang iti kawas ko ita, nanang. Agrigalo ak pa'y kadagiti gagayim ko. Ay, sige. Makamu ka iti daytang aramidam. Makamu ka. Di ka madanagan, Peter. Mangtedak tumat iti isagot ko kada kayo, inton agkalay sa kayo iti kaayan ayat mo. Agyaman ak no kastalito. Nagsingpit ka tao. Naparabor ka. Talaga kasta gayem. Adaman gayam damagak kan kalito. Anya day ta? Pudno ka diya da kayon ka ni Mirsay. Ti kayat ko sawin. Kaayan ayat mo ka din? Ay sus, naudi kay ti damag, Peter. Agmay sa nga bulan na kaayan ayat ko ni Marsay. Kat kano nga iti long table. Mabayag pa iti long table, pare. Agad adal pa ilang mat ni Marsay. Ang nakasagana ak nga aguray. Pasigadagiti ngingina nasagot ti gatgatangin nilito para kadagiti agkasangay agagayim na. Ay, wenla kay. Mas daawak tama nagisagot dayjay aputot mo. Sayang dagiti kwarta na. Una, ngem di pa'y makagatang iti baro akaws na. Ultimo underwear nila kuma. Oh. Sa bagay, awan bibiyang ta iti kayat ng aramidan. Ta kwarta na matigat-gatang na. Wen, agpaiso nagagat amanggag. Napintas si trabaho na iti munisipyo. Kabailan na ti gumatang iti kayat na. Ay tidakas na. Ultimo ti bagina. Di na pa yan may gatangan iti baraw apagan-anay na. Isupay Awon kaya madapapanak bakit. Ay maluman. Rumor ka pailaang. Mapanak iti balay da pari sa tur. Inak tumulong agparti iti baboy. Napay. Anya ti ipartsanda iti baboy. Nalipata mo nakalay sa dabuhit ken ana. Ay, no kasta. Mga sawan tay baro ni Sator. Ay kapilitan nga sawaan na ani ana. Ta nakargaan mo teng. Aya. Ay nasikugan nga rod ni Buhit ni Ana. Wen nga rod. Sambutin datag kalaysa ta sampay amadlaw ti tiyan ni ana. Ay, unay na talaga ti panawan lakay. Umunaitan ti panagsikog nga miti kasar. Oh, salbag kit day. Iswa mapan kanto makibuda. Kita ang kanto ni Jay tay naktumulong agparti ti baboy. Ay, mabiit laeng. Oh, ngapay. Mangitugot kay ti silupen wenno supot. Nay, apay da kita. Ay, kat mangidulin kay ti karni ti baboy Imbagla asidaan dito balay. Anya! Kaadwam ti mangidulin. Iyadubok to tapno mabayag nga madadaol. Ano kasta? Mangisagot ka manan kadabuyit kan ana si kalitaw. Wentatang. No, kaano lang nga sinagutam ni ana. Iti panagkasangay na. Ita kalay sa adakin buhit. Sagutam ba na? Tatang, di ka di madanagan. Kaadan tulat ta sukat, dagiti inregregalo. Ay, Kanya, sumurot ka kanya. Sa dino, tatang? Ija likudan ti balay da sa tor. At daing lembeng ko akar ni ti babaw. Anya? Insupot ko. Ken kinalubak iti karton. Tapno sanda makita. Iluto ka nun ni nanang mau. Tatang, di kayo lamabay ni ti inaramid yo. Kanya kumati pagbaynak. Kat sanda mo nakita tin lembeng ko. At damat igatang tayo ti karni ti baboy, ano kaya tayo?
Sa bali lang ti katanga ma. Sa bali mo tinlimeng ko akar ni ti baboy. Mala, sumurot ka kanyak ta, iawit ma. Ay, saan tatang? Da kayo timang yawid no kayat siya. Jak kaya ta siyak timang yawid. Period. Ay, nalito. Nakasango ka man ni ti kalendaryo. Anyaya ti bilbilangem dita. Umadanin ti kasangay ka nanang ka. Adun tumat ti mahawat ka regalo. Manipod ka dagiti gagayim ka. Ay, namnamaem nga rod adagiti rinigaluam kat mangisagot damat kan ka. Siyempre matananang. Apay, di dala mabayinan kanyak no saan dang agregalo. Ay, ingka kat manganan. Nakaluto akon. Anya ti linuto yu asida nanang. Ay na, mabisinak matan. Tay inadubo ka karni ti baboy ngayon nalan di tatang mo iti kasaran. Anya? Sa anak unay anak kapangan ijay. Tama ba inak mo tamang ipakita iti panangan ko. Anya ko matikabain nyo iti mangan nanang? Ay, pamsakak ngamin ti agisubo iti makan anak ko. Ngam nagadumot amat at nakakita kanyak. Iso ama ba inak mo ah? Ay sana balay. Tadamot karni nga inlumag ni tatang mo. Ay, una yun ti ugali wakas tananang. Ah, Agbain kayo kumamait. Mangibabain kayo. Mersey. Naragsa ka kasangay mo, Mersey. At iti regalo. Ay, agyaman aklito. Ay, nagdakkel mo ti karton ti sagot mo kanyak. Anya nga daytoy. Secret. Lukatam to, ayon to nawanan dagiti bisitam. Talaga sa anak ama pukpukawan iti sagot lito. Tunggal kasangay ko, adalat ta maitid mo. Napatag ka ngamin kanyak, Mercy. Ay, ayatan ka unay. Kasta akmat kan ka. Happy birthday, Mersey. Nagbalinto ang manugang ko. Ay, lito, ni tatang mo. Nabarta. At damot gayam ni tatang ditoy. Kat nabartag pa. Lita, Mersey, masidig kayo mga kanyak ta. Aday baga. Di mo ikaskaso ni tatang ko, Mercy. Nabartag da ita. Kadwa na ni tatang ko ang naginom di talikodan ti balay. Day jayan ni tatang. Agsala-salang ang awan mat titukar. Ay, mangibabay na talaga. ay lakay. Mangibabain ka kanoy jayan da Mersey anak kasangay idi malam kalman. Nagkurabay. Nagsalak mo't lang igisangot yung balay da Mersey nga agbalinto ang manugang ka, mangibabay na. Ay, wan! Ngam di mo lapsan Tanakababain nga rod ka dagiti tao. Kaskasong da kita. Awon gayam. Adamanin agkalaysa dito lugar tayo. Asinaw. Da Peter kan floor. Aya. Ay nasinga dagayem nilito dayjay a Peter. Nalabit. Ay sagutan namanin Amumutin. Tatang! Ah. Tatang! Rumwarak! Amo kon, sa dino ti papanam. Tatang, Mapan ka gumatang iti iregalom ka da Peter kan floor. siyempre tatang. Ay nalito. Day talatan ti sapsapulam. Gatang ka gatang iti regalo. Addan to sukat na kunak manen. Mala, mapangkan iti papadam. Mapanak mo tin iti balay da Peter. Ops! Mabit lang, tatang. Apay ba din? Ni. Nagsakit man iti panangkusilap mo kanyak. Tatang, Ah, numapan kayo tumulong agparti iti baboy. Pangaasiyo tadi kay mangilambang iti karne. Nakababay numaduktalan da kayo. ha. Amu kun ti ugali yo, tatang. Isu adiyo aramidan tikas iti aramidan yo iti kalabas. Di kay agilambang iti karne. Nasyak tumat nga iti agkasangay manong lito. Adan tumat nga ta irigalom kanya. Kat siyempre mat Joy. Mangnamnama ka. Ilistak ti aldaw ti panagkasangay mo. Tapno jak malipatan. Ay na, talaga na singpot ka manong lito. Agdi na magtiki naman agregalom. Wen Joy. Basta adalakit de. Agirigalo Manong lito, kaano mat nga iti kalay sayo kin ni Manang Merce.
Mabayag pa yung mapasamak dayta, Joy. Nagado nga minan tinagkalay sa dito lugar tayo. Kung nadagiti daduma, naudi ka kanon ang mga sawa. Dayta nga ruti bagbaga dagiti karuba kanyak. At dalat ta kuminto da. Asawa ang kit din ni Manang Mersay. Ang mga nuaddan to sa bali alalaki ang makasirpat kan kuana. Agtalekak unay kini Mersey, Joy. Ay ayatan nak day, Joy. Saan ko maama sa irtirik nam iti imbagak ama nung lita? Saan ka masair? Di ka madanagan. Ang papanamgayam. Mapanak ije balay damanong Peter. May saak kadagiti abay ti kasar. Kastaya. Ay kat nasayaat nga raw dating ko. Mala. Agpatuloy ak matan. Tay nakgumatang iti irigalo kadagiti agkalaysa. Agyaman iti regalom lito. Si kamot ti kadakkelan iti sagot. Nasingit pa nga gayam, Peter. Isuarumbang lang asagutan ka iti kalkalikagumam. Nagado ay bisita. Ura dagiti sana naayaban ket imay da. Kasta latibiyag, Peter. Di ko nga roden, naglapayag ti daga. Agdinamag dito'y lugar tayo, ti mapasamak akalaysa. Ala, panawan ka pa'y gayam ha. Ase kaswag pa'y dagiti imay a bisita. Jakmetan makita ni bakit mo? Sa dino ti ayan na. Ay na, makumikom ang makisarsarita kadagiti gagayam na pare. Kastagayam. Ala, sangwag pa'y dagiti bisita. Agsarsarok kay ngagturong dito ayantan ni tatang Maulitaw. Ay, nabartok man nga tan. Dayjay, nagturong iti balay Dakardo. Ay, saan na naglayon dito ayanta? Kunakon kat amapan manen aginom ni tatang. Madlaw nga day igpilan ng arak. Ay, baybay amlatan na ni tatang mo. Uray no agbartag, tasaan mo't ngagdangran. Maturugan no kasya na bartukan. Awan gayam nanang. Umadanin ti kasangay ko. Adulakit iti bisita nga umay. Ay, adalakit di may sagana anak ko. Sana parikot dayta. Kisayak tayo urnong ko iti bangko, nanang. Agparti tayo man iti dua ababoy. Ay, nagadon ti maparte. Ay, sayang ti palamot mo iti saan nakabkabagyan, anak ko. Nanang, sana parikot dayta. Napatag kanyak ti kasangay ko. Kababayin mo't kadagiti nabaga ako no basit lang ti maisagana. Ala, makambo ka nga rod. Total, kwarta mo't ti maigatang iti baboy kan Ricardo. Awisek to amin as sinagutak nanang. Iti kasta, addan to mo't irigalo da kanyak. Ala, wunan anak ko. Sigurado nga adun to arigalo ti maawat ko nanang. Sigurado na ita. Bakay? Jak kayaten tuminaom iti arat. Nga, apay matanay bagam ti kasta lakay. Awan ba't nga minin ti maigatang ko? Iswa jak pala kayat ti aginom. Anya. Ayan nilitaw. Ay, napan ije bangko. Mangirwar ka no iti kwartana. Ay sus, apag-isok. Dumawat akto iti igatang ko iti tenggadan. No, ikan na ka. Na, apay kumadinak ikan, ket amanak mait. Maramat ti kwarta nga irwar na iti bangko para iti kasangay na. Dua ka no ababoy iti maparte. Anya, dua baboy, nagadon. Day tamot ti bagakon kwa na. Kunana nga ado ka no ti umay abisita na. Ay, sayang lang ti kwarta ng igatang na, iti maisagana. Ay ka, baybay amlatan na. Tay so mo't ti pagayatan na. Namnamaan na dagiti maisagot mo't ngamin kan kwa na. Ay na, managregalo da yung anak ta. Ngam no datati agkasangay, awan pa itag na. Dagiti lang mo't ngamin amam mo na kan gagayam na ti sagsagutan na. Makapaluksaw. Ay rumarakit eh. Inak gumatang iti soft drinks, iti tersina. Kayat ko ti malamiisan. Tani, nagdaga ang ti panawin. Ato iti imbitasyon ko kada kayong agasawa, Peter.
Mabigat gaya man ti kasangay mo, gayam. Wan gayam. Ket ne, namnamag ti kadayo Wen, di ka madanagan gayam. Awis at tumutan, dagiti kakabagyan ni bagay. Sana parikot day ta, tadumat ti sagana. Talaga bastante ka gayam. San ka maawanan ni ti kwarta? Si kamat gayam. Amawa na anak lata. Angam napatag namin ti kasangay ka. So gumastusa kaon. Amon gayam, sana ko nagbayag. Iwaras ko pa iti imbitasyon ko kadagiti gagayam tayo. Lito, nawarasam ka di amin ang dagiti sinagsagutam ide. Wenanang, ket namnamaag nga adunto ti agsang patabisita. Kang runaan nga adunto ti regalo da kanyak. Ay, talaga na usum ka iti sagot. Siyempre mata, amuyo daytan idi pay laeng. Ubingak pay la ide, pagaayat konti masagutan. Ala, nabagaak matan dagiti kaaro ba mabalin at tumulong nga agluto. Ay nasaya at launay nanang. Naawagak matan da ulitag mo nga day jay away. Umay damot. Nasaya ta. Uray dagiti gagayam yo nanang. Awisan yo matidan. Ay nalito, uray saan ko abagaan dagiti gagayam ko. Umay dagi jay. Sa nga pamilyada nga umay iti kasangay mo. Unayhin. Nagadwa bisita ba kay? Matukol sa amot ti aklaw. Kurang ti sagan. Ay, agasan, kaslamot na nagkalay sa nilito. Nagado ti pakana na sana kabagyan. Ayan nilitaw. Padpadaanan na dagiti umay abisita na. Aya. Dako maarak. Ay, arak manentiad da di tapanunot mo. Apay, di ka maumumang agitang tanga di tibasaw nga darak na. Saan? Nagmayat tupay. Day jayan nilitaw. Ay, saan mo ta makatal na? Pumanag na. Nay, kaslamot aborido ti anak mo. Ay, apay nga ta. Asit gamban kit day. Amang ano, andalang sapsapulin na. Ay, aguray ka. Si Mangputmut gaya mo dagiti urayan na bisita na. Apay nga raw, dakas la aborido. Anya ka din ti mapaspasamak kinkwa na. Nanang, apay nga Awan mo ti makitak nga isagot na kanya. Ado ti sinagsagutak ide. Gamawan mo ti agisagot kanya kita. Ay, nalabit nga awan ti may gatang da iti regalo dakon ka. Ay, sana babalinda ito nanang. Naggasgastusak gapu iti regalo kadakwada. Ita, umay dalamangan. Ay, agawid ang dagiti daduma, ngamawan imbati da regalo. Ay, lito. Nakalista dito ilistag dagiti rumbang nga giregalo mat kanyak. Ay, saan mo ang mapilit ida anak? Sana babalan! Ha? Isardin yung tagiwaras iti makan! Ha? Awan pa'y serserbiyo sinagsagutak! Tawan ti isagot yung kanyak ita kasangay ko! Ay, Agawid kayo! anak ko! Ay, agtal na ka ko na. Tsakla ko na nagregalo ka na kayo! Ay, anak. Awan mat serserbiyo agagayan! Ay, husto! Lito! Kababain ka na bisita! Hindi na kayo tinagkasangay! Nagkalaysa! Sinagsagutan kayo! Itatasok mo tinagkasangay! Awan ba na natin nyo? Awan serserbiyo! Ay, matan! Ay, anak ko. Una yan tinapasamak. Pulos nga awan tinaawat mo a regalo. Manipod ka dagiti sinagutam ide. Uray may salaeng kuma. Tay kunada nga ruden. Kasta la ti biyag. San anam namaen. Ti maisukat iti naited. Tatang, nasakit tinagam ko iti naramid dagiti sinagsagutak ide. Ay, lito anak ko. Nalabos nga minti naramid mo. Sinagutam amin agagayam mo kan amam. Supay Naibusan ti kwartak. Impakan ko laang ngawan mo ti serserbina. Husto ti imbagan ni tatang mo.
Nasaysaya at timangited iti sagot, nga awan tinamnamaem makasukat na. Kastala ti biyag, anak ko. Subert, inted mo lang kumakanya kung ti kwata tinggatang ko iti arak, di nabarte kakpay. Anay ko. Pay ngagtapis ka ngay Ay, bakit? day tala arak mo, ti bagbagam. Bakit? Agparparikot lang arudan ti anak mo. Tatang, nanang, agbababawiak iti nararamid ko. Agbababawiak, ngawanan ti maramidak tanalpasan. Awadan. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasaw akunana. Nasaysaya ti mangted iti sagot nga awan namnamaen na akasukat. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biyag! Ay sus, podno ti kunakson nga. Nagampang mo't daytan. Kat nga dasawa na. Dayta nga rod ka, talagang ampang. Ay, syempre, aday gisaw din nila kay na. O di syempre, agsapol iti sa balay. Ay, nagdakusan nga aramin. Di na lang mayura yan iti asawa na. Ay na, anya man ang tijis-jismis mo dita. Maditi kasta. Pag chichismisan nyo man ang tibiyag ti sa balay. Ni, adda kayo gayam dita. Kahit si Kamat Sonya, agpada kayo laab bimanyas ti dilana. Siyak aya. Katno ni Ana ti agis istorya. Madiday ta. Kasanaw no maidanon kan kuana, di gulo manain. Tilalaing yung agparbo iti istorya ako nak. Agpaiso mat ita. Uray pay, pakasagnan nyo ngamin aya. Dumaw dawat aya kada kayo iti kanan na, tapakibyangan nyo tibiyag na, Alawa na, tata. Nangabak kayon. Inak man lang, Ay, Manakibiyang alaklak kayan. anya ti kunam! Awan, kupayon tinangagyaw. Nagdakasay. Masuron amadilaw. Ha! Makasarak kala ko maitimang tibab di tangiwat mau. Uy, tungit! Ay, na. Tatakmanan. Malas at talaga. Agawit akman langan. Oh, kapulutan kay tipuna, mana. Sanon. Sige, Kasi ngiram to iti sa bali abanag. Ay, pakpakawan. Ngarod, libre. Chek! Sana kakas ka ni Merleng, ano maabak, umutang iti puunan na, kalpasan na kat. Ay, nagsao ka man na, ana. Matakdaram day ta? Ano man ita? Saan ay anag-date kayo? Aso? O anya? Ha? Napauwi ka? Napuntaw, saan ka lay? Alphon, ha? Anya Jim pulong da kanyak si Kana. Anya maninday tayo? Tigat laing mo nga agsagap iti damag. Chismism ka no ni Merling. Kanuray ni Susan. Tinang ibagakan ka ti chismosa. Ay naana aya. Agnakam kanto lang ata. No siwakan dan tangangam. Ngek. Tandanam dito nga ibagbagak ana. No di ka pa'y lagsardang iti kinachismosam. Makamukan. Patsyambat na kita. Sige, saan ka pilitan no di mo aklunan? Ngam agalwad ka. Tano si ka tinagbasol. Saan ka nga isakit? Anya? Bye-bye anak nga asawam? No awan basol mo, isakit ka. Ngam no si ka tinagbasol, makamu ka itibiyag mo. Pulos adi ka tulungan. Nang runa, no pa kay babay ng ti pamilyata. Binayaban ka, sika, ana. Tada reklamo da, kontraken ka. Reklamo, kapitan? Asino mo ti mangireklamo kanya kat awan mo't dakas nga aramidak? Sa anak mo't nga agtatakaw, akas karagiti daduma anang nga nga opisyal ti gobyerno tayaw, tapno ireklamo da kuma iti korupsyon, uno plunder. Hay! Sa anak mo't apida scam queen? Hep! Seryoso da ito'y, ana. Saan arabrabak? Apay, kapitan. Asino ti nagreklamo? Kan anya ti reklamo da? Inreklamo na ka ni Merleng. Tachis-chismism ka na. Anya?
Ichis-chismis ko? Saan mat, Kapitan? Ay, awan amok iti dayta. Awan! Saan ka apilitan ang mga klon ita, Ana? Kaya't kung agsango kayo dito'y barangay hall inton Sabado, iti alas 10 ti agsapa. Wala, Kapitan. Dayta laki itin. Sigurado ka? Wan, Kapitan. Anyakit din. Awan mo't inararamid ko. Agparparbuda, ah? Sige. Maamuan to nga rod no sino ti agululbod. Agparangkanto dito'y barangay hall. Kayat mo asawan, Ana. Saan ka nga ron amapan? Ay, nasonya ulawak kaya amapan. Anya? Linang sutam ni Kapitan? Naglakat yak pambar. Siyak pa iti kunam. Ay sus, agungot lakit diyan ni Kapitan. Bibiyang ko pa'y. Di oray man asino ti agay ayab kanyak dita. Oray pa ingata ni Pinoy. Anya? No hasino laditan ti madakdakamat mo anagan. Ultimo presidente. Mapilit dak aya amapan no jak kayat. Grabe ka mat, Ana. Ganawan pa'y nabalod iti kastaan niya. Makamu ka. Wan, sunya. Nagloko mga ngaminan da Merling. Kat nagpaisumat nga daaramid na. No awan ng kwarta na. Tila maitongtong itnan. Agraman kararwana. Podno, takunam. Ita, kundi dalos. Kundi awan aramid na. Asus ka, sunya. Ha, syakti batsyam. Kinadamot na kay baga kanyak iti dayta. Oh, makitam. Ano na abak? Pautangan ka no ni Alphon. Inton kwan, agkuyog damot ten adwa. Kat pambaran damot ten timapan ang merienda. Kagayam, sa balay ti aramidon da. Ampang! Dilagbaeng! Ay, wingayam. Ningay Susan. Pudno nga ta nga da relasyon da iti kumpari na. Wey, adda dagiti makakit-kita. Nagkuy-kuyog da. Kat mapandamang mangan iti restaurant iti ilay. Amangan no pa'y bayadan na pa'y di lalaki. Asus, adami din dita ah. Anya kumapay nga itinamnamaam. Ay na, di lamasyan iti asawa na nga da iti abroad. Wan nga rod ah, no di ka ampang talaga. Hay! Piman mo't nila kay na. Anya man ang tipag-chismisan nyo dito yan, Sonya. Ana! Ay! Bibiyang mo kumamot si ka, Alphon! Abroad Saritaan ti babae da ito'y. Saan ka sumagsagpaw, tadakos? Limalakyan ka, chismusaw. Pasyak pa iti chismoso itan. Pudnamot! Adda ka no nakaistorya am nag-date kayo kan Merleng iti naminsan naabak iti tong AIDS. Alphon, nagditan nyo mat ngay. Siguro, napan kayo nagbuya iti sini anya. Ay na, ay, nagkasat kan. Sigurado na ita ah. Adda pa'y siguro tangdan mo anya. Ay, salpag kayo, babae. Amangan no sa balin tumanan, ti maturturong dayta. Panawan kayo man langan. Makitam, Ana. Ay, appear! Di appear! Ay na, napadamgisan. Isu apim manaw adagos. Ay, puno lakit ding ada relasyon da kan ni Merleng. Nagsinapaw da akasla tong ex. Sapaw, asapaw. Pudno ka di yun na damang ko, ha? Ay, anya manin aya na ita. Asinungat na ka ni Sinyang, tayin chismis mo. Ay, awan amok dita, bestre. Saan ka di abin nalaagan kan nga isardang mo daytan? Siyak pa'y latong tam. Tinungpadak lang arodan. Nalabas ka mat, bestre. Kunak lang arudan kan ka. Di ka ayunan no nagbidot ka. Nang runa, no kasta at chismis tiga po na. Amok ngay dita. Nakababain ka kit di ah. Kay kayat mo nga awagan da ka iti broadcaster kas kada chismosa dita. Kan anya pa'y dita. Saan mat asyak tinangirugrugi ah? Di oray man. At daya karbangan nyo amakibiyang itibiyag ti sa bali ah. Kayat mo nga rod asikamat ti chismisan da. Anya ko mati chismisan da, may papan kanya katawan mat made, nga aramid ka, ha? Saan kan nga kalintigan ana ah? Isardeng mo daytan no kunak. Sakbay asiwaken da tangangam. Ang mga no agbabawi kan tao ngam naladawan. Ay nawan, Ana. Isu asim mangpot dito, tamasiko. Nagampang date. Kunampay
Ay, sabali tinapan na inadal iti Manila. Timot mapan agpasikaw ti inadal na. Kinahabil ka no pa'y kit di ani tatang na. Oray asi numataan kasta. Pagkat adalam, imbis nga HRM ti kurso na, HR matgayam. Hay, kababain. Kastay may sapay ako nada. Imbis a psychology, psychology. Tidakas na pa'y. Adda ka no asawat ni nakasikog kenkwana. What? OMG! Anyan tao MJ. Ay. Ay na, wala na. Iso adi na mabalin nga ikasar ni Karil. Ay, oo na yan. Nagada pakiboyfriendan na. Iti pa'y ada asawa na. Siyempre mas expert ti ada asawa na si ka. Saan aya? Ay, kasimot nga rod ni Karel. Aganak nga awan ama ti anak na. Aganak nga awan asawa na kunam Mystic ka, kastay kunada. Oh, chismis man daytan. Pudnomat nga men. Da kayo matgayam, tata inyo. Ibagbagami lang mo, tinasagap mi kan ni Ana Adamag, tata inyo. Api siyak manin ngay. Katno sika tinang ipadamag kanyak. Sika, Ana. Pakal alam iti sakit mau ti laing mungag chismis. Apay nga minamasurundakot pudnomat. Ure man kit di pudno. Anya nga minaya ti bibiyang yu iti biyag ti akin biyag Da kayo ay ati mangmanggad iti pagbiyag da. Ay, sige Ana, agsinatan Baliwan tanto lang ang tagistorya. Adda ka man dito paradaan iti tricycle. Sika, Ana. Apay, bawan, maiparit, ha? Into madamdama, sa bali man, ti masagap mo chismis, ha? Bibiyang mo kuma, sika, Alfon. Ay, napo. Sinipangol da ka lang aruda, hindi ka pa'y lagnakan. Ay, awan bibiyang mo, biyangot yakit di Masuron ka agad pudno man. Oh, Chismoso? Apay, amok ayamat dagita, no awan mangibagbagakan niya. when ato day tamot lati sagsagapam. Didakis na sob-sobra ang istoryain dakin ka. Makitam, amo matlagayang asaan asyak ti ponda kita. Adagis istorya kanya. When ngam na inayunan mat, iti kinaulbon. Oh, Sumardang ka man, sikat dupay. anya? Limalakyan ka, chismoso. Adda ka di matan inchis-chismis ka. Oh, Adamat, aber, anya kumamat. sikamat lang tinang istorya, anag-date kayo ka ni Merlane, kalpasan ti panagtutong ityaw. Uy, tangiwat mo. O, makitam, ha? Ang mga namamati da pa iti bagbagang. Hoy, manang Ana, agsarita taman. Apay, Karil. Chismosa ka talaga niya. Ni ay, panggapam itan nga agsaw kanyak iti kasta, ha? Bimanyas talaga tadilam. Hoy, Karel! Di nakpagsaritaan iti kasta, ha? Anya ti chismis mo may papan kanyak. Adayamat! Nangibagamot kan ka dayta? Anya nga awan, imbagada kanyak nga istorya na kano. Ammom, Karil, ading ko, no adda asok, adda ka no apoy. Anya? Adda lang mat nang idanon kanyak, masikog ka kano. Makitam, dipod no? Anasikugan ka iti Manila, bayat di panagadal. Ay! Tawagod mo itangawat mo! Ay! Anya nga ro, tarami din tayo ita. Agpaada kayo, nga dareklamo na. Chismosa nga minday ta babae, kapitan. Apay, masuron ka? Pudnomat nga minagaranggandyang ka? Gunggunam. Ay, salbag ka! Nagapgas ti kinaramutam arupak. Agpiglat lakit din daytoy. Awan bibiyang mo itibiyag ko. Oy, siya! Pakpakanan na kaya ta ibagam kanyak no anya ti aramidak. Anya aya ti usar tingiwat, ha? Di mo't pagsaop, Ay, ha? sumardag kayo. Sinalbag kayo kitday. Adda kayo lang arodan iti opisina ti barangay. Adda pa iti sangwanan nyo. Agriri kayo pailaan. Ayop nga minday ta babae, kapitan. Bayadam di pa nang karamot mo iti rupak. Saanin ama ikatipiglat na? Puisit ka! Pusa! Ganabang, chismosa. Ganabang gaya. Anay ko! Ay, sumardag kayo! Tira
ibabain ka launayin si Kaana. Anya nga data? Umdas pa yun, apaka kapitanam day tangaramid mo. Isugayam di mo na. Kita man ti kinaramutan na itirupak. Malalam! Ora aging bagday to, isaanan na maikatipiglat na. Siyempre, saan mo't ahusto tinaramid mo? Anya? Nasaya at ayang nga rudmet, nga istoryaam ama sikog, nga aganak ngawan asawa na day di babae. Pagnamat ita, masaron kit din. Sus ka aya, ana. Panunutom mamut day ta. Aramid aya tinanak man day ta. Oy, ana laglagi pam tay pagsasao ako nana. At tinagsanga ti dila na, masiwak ti nga na. Dagi sapay ang babae ti isakit mo, bestre? Ana! Ada siguro pa naggustom kan pana niya. Ngamin, sisik ka roden a babae. Tangiwat mo! Pagnamat! Tano saan na sisik ka roden? Apay abasta nagpasikoglatan alaman. Ay, naana aya. Mapan ka iti ayan day a babae. Sumargal kan! Apay nga rod nga isakit mo. Di mo tilablabidam! Ha? Dahito iti makunak ana. No di mo isardeng day tangar amid mo. Panawandakan! Anya? Diyak kayat adumakkel dagiti anak ta amay sa chismosa ti inada. Ha? Kababain ana. Kasta lang arudan tinamsaakan dati tarupam. Di ka pa'y lagnakam. Ditan tinaggibusan ti istorya tayo ita anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinagsanga adila, masiwak tingiwat na. Tampok dito'y programa tayo anapoluan. Kaskalaki Biag! Kasano daytan, Martin? Awan man ang trabaho. Sapay na ibusan ti bagas tayo. Kasano adi maibus ti bagas tayo? Kat ipadpadawat mo la kadananang kan tatang mo. Anya nga ipadpadawat asasawam. Kaanong pa'y nagpadawat ak iti bagas kadakwada? No, kas di nga awanak. Ay unay kan, Martin. Kan may no padawatak man ida, awan dakes na tanaganak ko ida. Kumaano nagbannugam, saan mat nga rod? Anya? Oy, Martin, saan ko nga ipadpadawat ti bagas tayo? Nang runa pa'y no nagbannugam, taamok ti ugalim. Imot ka, uray dagiti dadakkel ko, imutam ida. Natural. Nagbannugak dayta. Ingka mangi remedyo iti bagas, awanan maisaang. Ay, sige na. Impadawat mo, di sikat ti mga remedyo. Saan ko nga impadawat ti bagas tayo kunak manen, Martin? Di mo ulit-ulitan dayta, taawan kinapudno na. Oh, adtuyan ti bulbuluda, manang. Ay naading ko, agyaman ako na Talaga nga awan amok asabali apagutangak no di si kalaang akabsat ko. Tano ni nanang ti pagutangak, agungot mananday dyan. Sapay jak pa'y nabayadan ti sigod nga utang ko kankwana. Mano aya ti utang mo kanina, anang, manang? Sangaribo, Ay, Ay, agyaman manan aading ko. imbaglaangan tada na ira na idulin ko. Alang arudan, inakon ta inak gumatang iti bagas may. Ay, nakaluto ak matlaan. Bagad, mabisina kaon. Wen, Umuna ako naman. Itayak pa yung mabisi. ay naurahin tabiitan adagiti ubing. Tanapandalain subli tay labban ni Nana Suling abinulod ko. Mabisinak nga rudain. Apay numaulserat? Adda pang paagas mo kanya? Wala, umuna ka nga ruda namangan. Taurayak dagiti anak ta. Anyat si Danaya? Dinengdeng anasagpawan iti ikan. Ala, umuna ako namangan. Anya ka matan lakay. Inibus mo matan ti sagpaw ti dinengdeng. Di mo imbat yan dagiti ubing. Tapno makasurod ang agsida itinatang. Uray kumamat sagay sa dalaang nga ikan No adda sagpaw ti diningdeng, saan danton asidaen tinateng. Tadjela sagpaw na ti sidaan da. Nagadukat arason mo. No di ka katrawa, salbag ka. Tatang, nanang, ingkatangan kayo, tisidaan niyo akarni. Ay, kat, agyaman kami, barok. Wan, nagsweldo ak namin itay, Ketni. Nakisyenda ako, iso nga, ingkatangan kayo at tisidaan niyo.
Ay, ay, kastaman baraw. Ay, pagyamanan mi unay Ngamday, ay una mati pamilya wine. Imbes nga igatang mo iti si Daon, May. Igatang mo kit da iti si Daon dagiti anak yo, Barok. Sang kay madanagan, tatang ka nanang. Adu dagiti ginatang ko. Isong inyalaan kay latan. Alang araw, di mo baybayan ti pamilya. Katagyaman kami wine. Wan tatang. Ka madanagan, kastala ti biyag. Ilakam ti katukangan, iti pagsayatan, kunadang arod. Ay na, agyaman kami no kasta, Barok. Ay, nagsayaat ka, amanugang. Martin, inak ije balay da Mrs. Lee. Inak tumulong nga agdalos ije balay da. Agluto kanto iti pangaldawan nyo Agawid kanto. Tasi kanto ti agluto. Saanan tamaki pangana kun ijay. Isurot mo dagiti anak mo. Anya, ay sus, nakababain mat. Ano isurot ko pa'y layda? Nukas nga rod, agawid ka nga agluto iti aldaw. Katsi ka ngay nga agluto. May mayat mo't lang no si ti agluto, tanay mimas. Di ko namkit day. Sadot ka, salbag ka. Ay, na. Nagdagsan to kaban na bagasin ay na. Hindi mo Martin day tamasabat ka. Ay, Martin! Suplatan man day to awit ka. Ay na. Nagkuna ngamin nga agawid kayo iti di yumawit. Ay na. Ita kayo man lang. Ay, na. Ay, nagalasin day siya manugang. Ay, linabsan naklatan ti lukaw. Di naman lasinublat mo ti awit ka abagas. Kat itulod na ko may jibalay may. Ay, nasuron ko iti day siya taon. Basuro na ka talaga ka ni Martin. Di nakpaya mo at tulungan may. Ay, lakay. Amo na marigrigatan nak iti awit ko, half kaban. Linabsan naklaang, adinak man latinulungan. Ay, bye-bye, amo. Aha! Pa'y sirbi na dyan manugang. Naimpagpay ni Amboa, tambonak ngay sakay. Lakay. Doon niya ka tinagayatan ni Doryakan kwa na. Sa daw? Pa! Ala, bay amon ko nakmat. Sana balay, tana isang putmon dito balay ti half kaban abagas. Wala. Ang amsan aday tati pakaluksawa. Budi ka tay manugang mo sa daw. Ha! Soron ko ni tikas niya klase ti tao kan manugang. Lakay. Awan pa'y pakaay-aywan iti day dya manugang. Soron kaon! Agyaman na. Nalpasan. Manang Nuya! Ala! Sigat agbalbalsay! Kapilitan aadin mo. Tano diyak aramidan. Awan mo't pagsungrod na Sapay awan igatang ko iti LPG. Ay, piman kamet, manang kuaya. Adama asawam. Ngamapay ngay, asan ngay sutagbalsay? Ay katsakon Tadyak mauray nga aramidan na dayta. Ang manang, trabaho ti lalaki dayta. Uray, takabaula ka din ko. Ay, una yan. Piman kamat, manang ko. Si kapay, anak ki asawa. Tanakatumpong ka iti awan nakam na nga asawa. Ay na, piman kapay, manang ko. Martin, umay ka man agbalsik ita ijay balay. Taawanan ti pagsungrod may. What? Siya? Pagbalsigan yo? Awan mutla ti aramidam. When now, adda ka din napatid nga aramidam. Ita, Awan, nanang. Hangam jaket agbalsig. ay tangdanan kan Basta umay ka agbalsig. Nilangan dorya ti pagbalsigan niya. Kabalan naman. Anya! Jak makabalsig, tanasakit ti sikat ka.
Ay, dalpas matlangan. Ay, na, kung na nga ipabalsig ko kan ni Orlan. Tadimot kayat ni Martin ti umay agbalsig. Uray tangdanan may kumakaninaan ng yaw. Nay, nabalsig mo mo igayamay. Wan, tatang. Sana bali tao matsarak ko ita Domingo. Iso nga inmaya kon atap no, imbalsigan kayo. Mala ako si kakarodan at itangdanak. Apo tatang saanen. Ah, Apay at ang danan dakpay lang. Kaslasanda ka manugang no kasta. ay na, ambo manugang ka. Nagsaya at ka kita manugang ay. Ipanakil ka talaga manugang ambaw. Ay, padakalakay! Dumagas ka pa dito yung parangan mi Way, padakalakay. Umay ka, padakalakay. Tagmerienda ta. Ay na, sige man. Ay na, dumagkasak magagpaiso padakalakay. Pag isaw, agmerienda ako man hindi nakita ka lumabas, padakalakay. Naimas ta merienda ma padakalakay. Ay, wan, padakalakay. Kamutay kan kapay. Ay, mabit lang at ay nakmangalay ti kapay. Ay na. Ay, agyabanak padakalakay. Ay na, kaya padakalakay. Ay, wan gayam. Ay na. Padakalakay. Damagak man kan ka. Kasday ka di atalaga ti ugali di manugang mawa di Martin. Apay? Una, taiso ti nayabak at ang danak amang sukat iti dideng ti kusina may. Agam, ay na, pangaldawan. Ngam di pa na ikapat ti dideng. Ay na, awan, padakalakay. Saan ko amay panakal na dyan manugang ka? Niyambo manugang ko ti talaga anasaya ta manugang. Aya, Hanggang nun ni Martin, tukak. Kanya kay ti pagkarit na dyan. Sadot lang aro dahin. Awan pa'y respeto na makada kami akatugangan na. ay, kasta aya, padakalakay. Ay nawain, padakalakay. Iso ani ambaw ti idayaw ko ang manugang ka. Ngamen, ay nagsaya at ang manugang sika. Responsable nga asawa ken ama ti pamilya. Ay, sabagay, pudnot ako na ang padakalakay. Ta nakitak iti na minsan, ang nakasusoon ni bakit na iti linaban na. Ay, Yung sarsarunon lang ni Martay. Di na pa'y sublatan, mate. Tadikat kaasi di asawa na. ay huwin padakalakay. Talaga asa daw. Ni ambo ati panakil ko launa yung manugang. Tamalaksid ang nagagayt. Amo na kami pa nga respeto akatugagan na. Talaga nga ipanakil mo launay ni ang buwa manugang Ay wala. Sabagay, tay kunada nga rudan. Ipanakil ti katugangan, tinasaya at na manugang. Ay, gusto ta ko na ang padakalakay. Hmm, Ipanakil ko launa ni ambaw. Nagsaya at amanugang sika. nagalasan tinadamag ko nga ibagbaga ti amam, Torya. Nga niya. Nga dayo kanu nga ipanakil na ni ambu a manugang, ngem iti siyak. Ha? Intun masurunak, tutupak ni tatang mo. Tanya ti aramidam. Bituga ka. Anya, talagang awan na kamo anya. Bitogam kit din ni tatang. Kat isumat ti mangirugrug iti di mi pagkinawatan. Ay, oray siyak Martin. Kanunungak tinakunan ni tatang. Amas ipanakal na ni ambo ang manugang dangam iti sika. Ngamen, awan matserbay. Anya? Talaga man. Anya kumamat ti serbay, malaman. Irresponsable kan to pay nga ama. Agawam to pay dagiti anak mo iti makan. Awan kat na kamo Oh, at to'y tinatgadak bakit? Ingka gumatang iti naimas asidaan. Nasaya at magtadanat gadam. Wala, taintad ni tatabag to tay sweldok ang nagkarpintero iti balayda. Nasaya at no kasta. Gumatang ka iti naimas asidaan. Inakla padigwanda na ng kantatang iti basit asidaan. Anya? Una, tayong bagak apadigwak ida ita. Saan ang mabaling? Anya,
Nagbanugak day taing gatang mo iti sidain. Iso adi mo ipadawat. No nagbanugam kuma, di sige, ura ipadawat mo amin. Anya, basit mitla da ito ipadigaw. Kan imbagak adidan agluto iti sidaan da. Iso anam namaan da to'y ipadigaw. Padasam nga ipadigo day tata, disnugak tangangam. Anya! Ah, Ha! Aday ta! Indi sukon iti lamisaan day ta nagbanugam! Ito pakunto pa iti tarupam! Sigay! Lamutam amin! Tangay nagbanugam mat ako dam! Ha! Manipod ita! Isinamon ti kalderong! Salbag ka! Ay na, ami ading ko. Apalan ka talaga. Ngamin, di ka agkonsumisyon iti asawam. Ngam siya, ay na, bumakita ka dagos no kastoy. Kat, talaga mo tabi makutan tayo tsura, manang. Nauma akon iti ugali ni Martin. Iso aday jay, insinak ti kaldero na. Anya? Makamon iti kanin na. Tamakamuak matan iti kanin mi kadagiti anak ko. Anya? Ay, unay daytan. Ay wala din ko. Naumaak nga minin at talaga. Dorya bakay. Inapoy laan, tinailuto ka na. Tawan mo't iluto ka si Dag. Ah, mabalin ka di nga ibingayan dak iti si Dayo abang ho. Saan ang mabalay? Maako ka di ti konsensyam, ngagsidsida kayo iti bangos. Idinto ta siya nga asawam kat awan si Dak. Ay katanya ngay nga raw. Makamukamatan ay iti biyag mo. Ah. Kasya, nagbanugak da ito'y Martin. Kastala ti biyag Kanya ti kadam dito'y balay ti manugang ko amanakam, Martin. Ah? Sige ambaw. Inakon imay ko lain subli to'y binulod ko anatadam abuneng mo. Sige, tatang. Inakaon. Sige, Martin. Panawan ka pa di tayo, Wan? Noon yakat ti aramidem dito'y Adi ka kumapan ag trabaho. Tapno da ipakan mo iti pamilya. Ay. Anyan ti panagsasao ti katugangan ta kanyak ambo. Si kalaka na yun ti pampanakal dagiti katugangan ta. Masairak. Kastala ti biyag, abirat. Dumteng lataw ti pakasairan. Yan ket di, agbalin kumakarit tayo takyan ka. Ha? When, abirat Martin, agbaliw ka, tapno maragsakan mata, dagiti katugangan ta, kan kastamat ni bakit mo. Owen, abirat ambo. Sige, aramidak dayta. Gaputa talaga apapanawon na ko ni Doria. Laglagi pem, abirat, tinasayaat nga asawa, naragsak ti pamilya na. Tinasayaat ang manugang, ipanakkel ni katugangan. Awan, abirat. Laglagi pak dayta nga imbagam. Agbalbaliw akong nagpaisaw. Tapno agragsak mo't ti pamilya. Ala, nagsayaat man launay dito, abirat. Itan tinaggibusan, ti pakasaritan tayo, anaadaw iti pagsasao akunana. Ipanakkel ti katugangan, tinasayaat amanugang. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biag! Alwagan niyo tamakaskas day ta kabarbaro asalasit ka. Nagina day ta. Nakurang 20 mil, ti balor na day ta. Ni ay, talagamot nila ni Adda manin ka barbaro ka no asalasit na. Nang ipanin na nga ta kadagiti dati asalasit na. Idilaang napalabas a December dagi jay. Kabarbaro pa'y no labsum ti agsaong. Anya day ta sirsiri, pag di katawa si Kamarlay. Dagiti man agidis-diskarga iti salasit nanang. Di ta magaya mayan dalanay. Ungarod nanang, nagpa-i-deliver man gaya man iti kabarbarong asalasit na. Ay ka, adagarot kwartada. Datao, di pa'y masukatanan tabinukbuk asalasit akawayan. Ay naanak ko aday ta ka madan ako nak. Madi, ti kasta.
Narigat no day talagap apal iti biyag ti pada matao ti araramidam. Apay nga min akasta, ananang. Saan nga agpapada na yan at ti tao? Anya! Apay nga adda dagiti agsubsobra. Adamot dagiti mangurkurang isla unay. Kas kada tao. Andan tulat tamot Oho, kanon tupay ngay. Awan latam mo kon. Nang rona kat ordinaryo lang nga empleyado ni Bert. Ay tinapatag anak ko. Mangmangan ka iti oras ti pandangan. Awan sakit mo. Kan adda na dayaw at trabaho ti asawam. Makaadal mo't dagiti anak mo. Ulita ka anak ko Surusuruan tayo kumati makontento iti adda ka na tayo. Saan tayo nga almanan ti ba nag-anarigat? Wano imposible magunod tayo. Tama di ta. Siyempre, makarit na latamot da tao iti apal, nanang. Uray asinumat nga ta. Nang rona mapanunot mo ti kasasaad mo iti biyag, nga awan latta ti asinso. Alaman? Ay kasi tinakunak. Sursuruan tayo ti mga klon iti adda kasasaad tayo. Kan makontento tayo. No kayat mo, Marley? Alaang mo dagitay dati asala set ko. Ipadawat ko talaga. Kababain mo't, Pagbainam ko, mamat. Si kakit di. Aga kaaruba tayo nga, Rod. Agpaisaw, lani? Wan, nalagdapay na dagi jay. Nakita ka nga, Rod. No kayat mo nga alaan, mga yabak iti mang pagkat, kat yagda di tabalayo. Ultimo dayta pagmulis siya ang pailaan. Si kakit di, mat. Manumot la daytan ngay. Pag mirindaak lang, dagiti tambay di taa. Ay, nagyaman aklani. Naimbag pa'y kada kayo. Tinawon nga agpabaro kayo iti alikamon nyo. Ngamda kami. Ay na. An-anusan milatan atay nabukbuk asalasit akawayan. Adalabasit pat masobsobra iti yaw-awat ni Satur. Sutigat-gatang ko. Kinapudno na, plano pa iti kumatang iti 45 inches a flat TV mi. Ha? Anyan? Saan ka nga agdanag? Kagatang ha? Itit ko kan katay 24 inches a TV mi. Sayang matlaang day jay no di mausa. Kuha. Agpaiso a second hand kan naggapo iti Japan. Wano surplus tay TV mi. Ngam no di mo pampagan, saan nga gon? ang mga nodan tumatan makuna nila kay mo. No ipadawat mo kada kami dagiti pagpalusan niya. Kababain. Awan kan kwa na dayta, Marley. Maragsakan kiti, ano ited ko kadagiti karoba, ngam ti madadaal mo't lang di ta ati mausar. Wow! Baro asala, sir. Nangabak sakit di iti luto ni bakat ko, Anya ka nangabak iti luto. Anya abaro ngay bagbagam mo. Uwan mo titi, kasla inabak kung iti luto da ita, talibre. Marli. Ay na, naawanan ti padawat dagiti kaaruba a pagpalusan da. Saan kan amakatugaw pa'y iti kasta kapintas, Berto? Ananusan latan, tinabukbuk atugaw akawayan. Kaya't mo asawan. Gimatang dalani, iti kabarbaro asalasit na. Kat impadawat na kanyak dita. Yak kumaalaan, tadabain ko. Ang impadeliver na matan dito balay. Anya kumapay ngay. Narigat mat agin didi akpailaan. Tawan mat nga rod ti may gatang da tao. Kasano mat nga men, kontento mat latan ti asawak iti kastoy abiyag. Awan pa'y arapaat na mat iti biyag. Makasair da kita balikas mo, bakit? Makakadin kanyak. Ay nalakaysan asika ti kaumak, ti kasasaad tayo iti biyag. Apay, kastoy kadilatan, aging ga iti agornos dagiti sakata. Kastoy kadilatan, Bertaw! Kumusta, pare Bert? Ne, nagbakasyon ka ba't gayam, pare sa tor? Mailiwak matiti pamilya, pare. Una, nabayag da dinaudin a panagawid mo. Iso nga, Rod. Kumusta ang ititrabaho, pare? Ay, kasi tisigo da. Clerk latay di munisipyo. Pare, kukayat mo tiyo masinso.
Sumurot ka kanya, iti panagsublik iti Manila. Narigat mo ti basta pumanaw iti trabaho, pare. Ay sus, ado ti oportunidad iti syudad, pare. Kita na ka. Kompleto ti alikamat. Ada pa'y kutsik. Ken, nagpintas ti naparamid ko abalay may. Gasat ka nga rod, pare. Ay, wan gayam. Nagpagatangak iti kaldeng, pare. Umalati ko kanto inton malanta, pagsaritaan ta na imbag timbagak. Panunutom mo't anasayaat, pare. Nagkita kami itay kanila kay Mao, Merley. Nagdardaras, ta maladaw kanon iti trabaho na. Ay, kasjelatan nga inal daw An-anusan ng tinagbasit asweldo na. Imbagak nga ro, da sumurot kanya kay Manila. Ay, awan sa tiara paap na nga umasinso. Oh, Merlay. Agmerienda tayo pa. Tanay, mapan kami no madamdama iti San Fernando. Ay ha? Hingam gumatang itay nabayagan nga arapaap ko ang magatang appliances. Ay, imbag kayo pa eh. Sana bale, pa-deliver ko matadagos tayo daan at TV mi iti salas no sumangpat kami. Ay, wan! Itid mo langan kadakwada, bakit? Wan tako namat ni Marley. No di mo pampagan tayo TV da, saanin nga ag-on. Aya, sa bagay, kaano lang nga nagatang dayta TV tayo? Sa to, Lani, kababain pa yung ano. Ay, sus, kakiti tao. Anya ko mati pagbainam. Saan mo matadaw-dawatan? Da kami mati si Pupuso amang tadkan ka? Iswa saan ka nga kadkadbay? Marley, anak. Adun sa una yung tinaitadkan ka ni Lanay. Ay, diyak ko maalaan nanang. Ngam pinai-deliver na matin kadag iti babaro, itay simangpot dagi matang iti kabarbaro kung dakil aflap pibida. Anak. Ay, nagasat unay nila ni nanang. Naginawa ti biyag na. Ngam siyak, ay, bakbak anak paikit din. Gapo iti kinarigat ti biyag. Ay, talaga kasta ti biyag, anak ko. Saan tayo nga agpapada iti kasasaad iti biyag? Agam do pa'y kasta, agpapada tayo iti imatang ti apo. Ti kunayo kit day, pulos nga awan arapaap tay manugang iyo. Ay, saan ka nga agsaw iti kasta, anak? Agyaman ka kit di tanasingpot nga asawa ni Bert. Oho, mayapoy ayaday ta. Ni ay, nagloko na ito'y nga ubingan. Ngam adagayam na sa ukankwana ni Sator, nanang. No kayat na, sumurot ka no kankwana iti syudad. Tay serek na iti kumpanya nga ayan na. Naladaw kamot anagawid. Urayan na ka itay ni Sator, tadan sa ibaganakan ka. Kaya't na amamuan ti pangideng mo. Panunutag pa yan na imbag, bakit? Narigat agdardarasudos. Anya pala ti panunutom dita. Jak tupay amo na niya trabaho ti pangisirkan na kanyak. Ay sos, di ka kumanagawid anasapa ta nagsarita kayo. Agpamanilan sa ngaminan no bigat, tada ka nung awag tay bus na. Di into nagbakasyon manan. Kanon tumanan nga eh? Sana bali bakit? Tanatalgad mo ti trabaho. Natalgad? Kat no agkurang pa'y para ka dataya. Na, aday ta ka manan ako na. Nabanno ka. Mabalin ka di. Saan ta agsubang may papaniti dayta? Ay sos, talaga kit di akontento kalatan iti kasta ka sa saad mo. Agbuot kan di ta karson mo, ngam awan latat ti asinsaw. Hay, no mabalin la kumasyak ti sumurutan kat agtrabaho ak ijay. Siya akong ti sumuraw. Anya? Talaga na uma akong iti kastoy aka sa saad bertaw. Na uma akong mawatang. Apay, anya ngamin ti trabaho day di asator aya ijay Manila. Takastalatat ti apal ni Merle ti gayam na. Saan ko nga mo, tatang? Tanong kagangay lang nga empleyado. Saan nakasta karang ay ti biyagda? Ay malaksid ano adamot sa bali at trabaho na. Gusto kayo, tatang. Sa bali, tiyatap ko ko na. Narigat matkit di ti agipapan. Nas nga dalim mat adagi ti paspasamak anak ka. Ay narigat ti agdardarasudos. Ta mga numairubo ka laang. Dahita ti sana mawatan ni Merle, tatang. Ay katilawlawag mo ken kuana
Kastama tar aramida. Hmm. Ngam umtas apagapaan mi dayta. Awan kastay agsarita kayo anasaya at At tup pelak lang tatang. Ay, ngam numapon wanak. Oh, Mabugkawak kat ngatan. aginggat kabalam. Likli ka nga agapa kayo anak kao. Narigat ti agasawa nga agap-apa. Amok tatang. Ngam amangan numay busmet ti anos ko. Ay, awan na ilimod kanyang abalayan. Kanayon ko, akasarita ti anak ko. Tajak mo't magustuhan ti aramid na numaminsan. Managapal. Amo madakas ti ibu nga tinalabes a panagapal abalayan. Nang runa no apalam ti adda iti kaarubam. Ay, naimbag ko maa. No adamot nga ron kabailan na. Uray payadda. Awan nasayat nga ibungan na dayta. Gapulang ta di mo kayat ti marimbawan. Uray sad mo nakasapulan. Kayat mo matay nga dakin ka. Ay, madia. Ay, saan ko nga ambaw? No apaya nagbalin mo't nakas jay ni Merley. Sipod nagkaarubadakan nila nay. Abalayan. Anya kanu ngamin ayat ti trabaho ti asawa na iya Manila. Ay, saan ko nga ambaw abalayan? Ang naglupos da akas laulag ako nada. Anya? Ay, Sa bagay, narigat matkit iti agatap iti maday. Wano dakas iti pada atao, abalayan. Ang mga mag, no adda maikaniwas nga arami ti asawa na. Ay ba, si Mang Patgayam ni Paris sa tur itinabi eh. No ngay mapan katakasanitang. Anya ti baga? Ay kat no lakit din napintas ti trabaho apang isarakan na kan kaigay. Anya nga tano sumurot kan lakay. Kayat mo amaya dayo ak kadagiti duangan nakta? Kastamot ken ka? Idinto ta makitak ti kinaragsak dagiti anak ta. Tunggal Sabado ken Domingo nga dakiti denayo. Ay, umdas ka di daytan? Agbakasyonak mag. Talaga kit ding awan arapaap mo iti biyag. Amo, Marli, bakit? Narigat tinalayog unay nga rapaap. Nang runa, no amom amarigatan ka amang ragpat. Ay basta, nauma ako ni tikas to akasasaad ti biyag tayo, Bertaw. Hay, Kanayon kumot nga ibagakan ka. Nga, ne, anya da dyan? Kasla da nagsardeng alugan dagiti pulis iti batog, Marli, bakit? ha? Apay dagita apules. Sa tornino de la Cruz! Rumor ka kat sumuko ka lang na si Tatanlugod! Sana ka sumuko ka na kayo! Sumuko kan! Matiliw daktulaan na may sakto na bangkay! Amen, isa ka na kayo! Saan ka na lumaban sa tornino? Napalawlawan na kan! Unakmat asa anak ka sumuko! Take cover, man! No! Saan kayong agpaltog? Sumukon ni Sator! Saan? Saan ka sumuko? Get him! Dead or alive! Sir! Fire! Saan? Bakit? Sigud gayam awantad ni Sator iti nagduduma akaso. Kanadapay gayam kagud 2 milyon ang nakatuon iti ulo na. Para iti asino man ang makatiliw kan makaipatuldo iti ayan na. Ay, Diyos ko. Ngam kinaykayat na ti limaban. Ngam ti simmo ko. Nga iso ti nakatayan na. Ay, kaasimot nila nay. Kandagiti na uli lang anak da. Ay, ngam naginawan ati biyagda. Sigurado nga ado ti ornong da, Merli. Agbyagda na ginawa, nga uray awanan ti ama ti pamilya. Ay, Bert lakay. Pakawanan na kumaa. Ah? Ikari, rumbeng ama kontento ako iti adda kanya. Saan kun nga apalan ti padak a tao, nang runa kadagiti material abanag. Ah?
Si kapay laeng ti kapatgan, lakay. Di mi kayat amapukaw ka kadagiti anak mo. Agyaman akmat tanariing kamot lang iti madi nga arapaap mo. Saan ka ngagdanag? Adda na pintas nga ipadamag ko kun ka, bakit? Anya ngay day talakay. Manipo din to nung may abulan. Maitalo akon. Kat natural, ngumatumot ti sweldo. Ha? Agpaisaw par? Un bakit? Nagbunga mo't lang ti panagan-anos ko. Kan panagbalin ko anapudno iti trabaho. Ay na, nagsayatan day tada maglakay. Day ta ti regalom kanya. Day ta kadilaan. Tawanon na yun na. I love you. Korne. Ditan tinaggibusan, ti pakasaritan tayo, anaadaw iti pagsasaw ako nana. Ti sobra a panagapal, awan tinasaya at nga ibunga na. Ana itampok, dito'y programa tayo, Ana Paul 1. Kastala ti biyag!